Today, he press and media, Federal Day of Study. Ketip gidan ketika first regional committee jo West Hills, kumpai hakbedi urusan jo ketika apa gidan akan committee gidan bagi MD mengaku chairman jo regional committee dan Pak Maximilan Iba Jikur Marthong MD Motion Road Iba Tulfa Merian Ramrai dan officer sekretaris distrik, deputy commissioner, SP, dan iba pangnian ex MD, dan iba majok MDC Jakarta Barat. Rekat bat key members, iba dan opted members, nak dia di SEM, nak dia di Nakahima, nak Kishnong Barakot, bat key officer sekretaris distrik. Hakabagi dia penekaran ketika meeting. HKBD berkat nekajing penbek ikut usam hadir di kepada state government kalau notify yang kena kerja di simpat akaba lebih yang nak macam dalam komiti. Kisahkan lah nekajing penbek hoy wilayah Pule Kishnong HKBD berkini Kishnong kiba negeri state government kalau submit how are jarak way yaki san pulai Kishnong kumpulis kiba lah ai harus membaca kabui bila persang pan re-verify mentai kecing don di Kishnong lagi don lagi don show di bila lagi don itu kerni hakka don kerteng di Kishnong kim don show kalau menolong hakka jing jano dan kalau menolong ba kerteng kumshu ai iki kerteng belum ketengwa dan di don Kishnong lock show jing don juki nak kalian juga district official menilai bersama dan verify kalau lap board di Kishnong kemudian itu di Kishnong yang kebal komisi lalap yang kita joki kita akan melihat mereka akan ada sengit gonta kidon Kishnong katu kerana yang kebal di lawan rak kidon Kishnong kiba don hasna bakini Kishnong kiba don hakalis tehendai kibom shimdon ha kena rekomendasi dan yang klaim kepada serkar dan yang akan mensuah. Kalau belum bintang verify ini, kalau belum sistem kerjanya per dan kalau belum kajuk Kishnong, kalau ai kita berkumpul, kita kita harus dikentuk. Ini saya pakai GPS bro, GPS. Bala lagi hak ketuk area, kalau ada lupa, kan ada problem kan ada kalau lupa, jika kita video keren, buatlah kerteng juga Kishnong di Wanra. Kam simdon kam simpau hak dari kelis yang kemana hak dan suka para cakap weh tak di kebagi yang berikren dan dari kapang kepada kami kepada kuat beritu ini kalau kum ke house para kuai mereka meeting nilai yang bar kuai bagi nilai baik peaceful approach peaceful settlement hak bagi kuat menjauh dari kejian baik dan kejian sok hak kepada kita dapat kita digiris sensitif wala Kishnong per kita pais Kishnong lagi balik tu bagi rekam kejian penbek kejian sup kejian san kita dapat kita perlu hakan proses tu kejian penbek buat penbek sam bahkan perlu kejian he isu tenat hendak kata bagi don ki seng halang ru kebala represent next seng halang per represent per don lang bagi barat bagi dapat kita bagi sikia angin pek bahkan kerja pembek kamu yo kami kerja kami yo pot usam pembek kerja usnam hari dah kerja sok bahkan ti kerja sok isu tenang aku kita mengenai juri kita baru pada kami ti kerja terelang kami ingin seyo yo pot usam mati kena ya kerja tadi wes kesini jadi dah kata kerja terelang hak bagi bos nang buat hal bos lima ai yang ini kesokar ya bagi ai kerja terelang dia tak kata dia bagi ti bagi yo menjadi produsen hak berdaya kerja kepada kita kini post number tak kita. Desa KWD berka inspection haduk karno track and simpor man nilai sekitik jaka. Hai kalau kerja azimut mana kalian jongi nak kalian regional committee jongi dan kerja azimut house bah kalau rekam dengan dia site inspection di department back dan lalu insa persen banyak discuss bahan lalu kita inspection nak kalian jom ke regional committee jongi dan dari kabakan kami kebalong compulsory dengan di joint inspection hak kami saya telah nak kalian juga committee jongi dan committee nasam
hak bagi saya kembali kita lihat kata yang patla orang kadang ya keren begini Abdul Bora dari Chairman mensuah mintik syuk kita yang patikana yang notification or mengekran menga impat yo like dari Chairman bantai dia yang ke balik ke area jumi di Henry laga day berkila yo maki ngasapasang ban push nak kena junga ban kerpat iki kita keluar bala bagi yo balik ke joint inspection dan riswa kata nasi ni balik komiti jumi kan kalian ya bagi nak balik ke inspection jumi kata nak pasang sebut tadi is IDT pila lagi le ya ke inspection jumi dia to ha ka jinglek inspection jong ka regional committee jong West Coast Hill pinlek man la ka sinong ne pin bu hala ka jong ki jaka trai kunam la balik man ka sinong te ndai le tan maksud ko ek area kam ta ka jinglek ko ka hala ka ta bagi sutro ya ka jinglong ka area ka jaka bagi itu katam ka natural boundary gumno kalong dan je ko koi ko pot ka bagi hapa itu bek dan bara ka jinglong ki natural boundary tingin lek ka bagi sutro bagi nong belang ka jikren level her tingin lek kata lesing in the dot or lek way ko isnong na pa important bagi lek way ko isnong rangkap ka joint inspection Henry ka tingin jungi inspection ko isa lek ko ka sutro jungi awak ni sekren dari sutro jungi ka pang paro ko way isnong area